Sore semuanya. Hari ini kita akan mengadakan press conference pekan ke-31 yang dimana pertandingan antara PSM Makassar versus Bayangkara FC yang akan diadakan pada tanggal 17 Maret 2023 hari Jumat pukul 4 sore di Stadion Gelora B.J. Habibie. Di hadapan kalian sudah ada perwakilan dari PSM Makassar ataupun PSM Makassar sendiri, yang dimana pelatih kepala Coach Bernardo Tavares, pemain diwakili oleh William Clem, terus ada penerjemah dari Mansen. Langsung saja kita akan mendengarkan statement mengenai kesiapan tim untuk pertandingan besok yang diutamakan dari Bernardo Tavares. Assalamualaikum. Selamat sore. As usually, the schedule is tight. We don't have too much time to prepare the game and to recover it. Opponent team have more days to recover it, as usually also. But this is the schedule that they give us. Must respect. Tomorrow we're gonna have a strong opponent. The last 10 matches that this opponent make, we have 8 wins and 1 lose and 1 draw against Dewa. So they beat teams like Borneo Valley, Madura, Persija, Bali, strong teams. So tomorrow we need to be with the Ragus attitude, and we need also the support of our supporters on the stadium. It's going to be very important because we don't know what's going to happen tomorrow. What I know is that the team and the players, especially the players, want to give the best. But we have the example of the last matches, especially the last match that is remaining our picture. That sometimes something happen on the game that we not understand. So we need to be ready for everything. I just hope that Wazi team make Pagus game tomorrow, and we also make Pagus game, because it's going to be important for also we can trust on Wazi team, because if you're going to see the last matches, sometimes it's unbelievable. I be sick when I'm analyzing the games, and I cannot sleep because it's too much mistakes. It's too much mistakes about Wazi team, and I don't want to speak. I hope that tomorrow they make Bagus game, and of course our team can make Bagus game. And I hope that the supporters can help us. Assalamualaikum dan selamat sore. Seperti biasa, terkait persiapan kita tidak punya banyak waktu, dikarenakan jadwal yang ketat, padat, menempel. Nah, kita hanya bisa untuk memfokuskan dirinya kita untuk memulihkan pemain lagi, recovery. Nah, tapi itu jadwal yang diberikan kepada kita, harus hargai jadwal tersebut. Untuk pertandingan besok, saya kira kita akan melawan tim yang kuat. Jejak dari 10 pertandingan mereka itu cukup bagus, 10 pertandingan, 8 menang, 1 draw, dan hanya 1 kali kalah. Dan tim-tim seperti Madura, Persija, Bali pun mereka kalahkan. Borneo juga away mereka kalahkan. Jadi yang terpenting bagi kita adalah besok untuk datang ke pertandingan, masuki pertandingan itu dengan attitude yang bagus, dan kita mau juga dukungan dari supporter-supporter kita dan untuk mendukung kita di pertandingan besok, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita lihat pertandingan sebelumnya, ada aja hal lucu yang terjadi di pertandingan, kesalahan kinerja yang kurang bagus dari tim wasit. Padahal saya setelah pertandingan saya melihat kembali dan menganalisa pertandingan itu, saya lelah melihat kesalahan-kesalahan yang terlihat sekali di pertandingan itu yang dilakukan oleh wasit. Jadi untuk pertandingan besok, saya pertandingan yang berat, yang sulit,
Dan pertandingan ini juga tidak berbeda dengan pertandingan-pertandingan yang sebelumnya. Saya kira apa yang kita harus lakukan itu terserah kepada kita. Apakah kita memang benar-benar mau mendapatkan hasil bagus untuk besok, dan memang bekerja keras untuk itu. Yang kita lakukan ya harus fokus dan juga betul-betul siap untuk memberikan segalanya di pertandingan besok. Dan tentu saja kita butuh dukungan daripada supporter-supporter kita. Oke, teman-teman, untuk media yang bertanya kepada pelatih. And I hope that in the future, another players from PSM Makassar can have this opportunity also. About what you say about after tomorrow, come on, we must focus on the match tomorrow. And the press conference is for the match. After tomorrow, I don't know about the situation, but I am happy that Yanche called the first time. I am happy for Sananta, for Jakob, for Zaki that go for first team and after go to under 20. But there are going to be another players that are going to be for under 20, and I am happy also. So means that we are working in a good way, the staff and the players, and this is what we want. It's to develop the team and develop the players for they can help the team, because always the PSM Makassar brand going to be the target, and the target is to develop, and how we can developing individual for after develop the team, and this is a signal. I am very happy that 4 players going to be on the first team and some players going to be on under 20. It's a good signal, but I make a wish. I think for next season, please not make too much DC. I don't see what is the target for the staff from national team to make this, not help the players to develop, not help the club. And I think the players don't have to be on a training camp, just making physical. I think it's better to they have opportunity to play tournaments, to play Liga Sat, to play wherever. But this is just my opinion. I'm just a coach from PSM Makassar. What they decide, I must agree. But if you're going to see, when I arrived here, there was a team of players. Edgar Amping, Ricky Pratama, and Rafli, that I cannot see the guys. They cannot training many months with us, and they are on a training camp. And see, now they are not there. So what is I don't understand. If is the players that develop if is the club that develop the players, why they make training camp in the moment that is not FIFA schedule? I'm trying to understand this on the other countries that I work, this never happened. So I'm trying to update, and I hope that these things, they can have more communication with the club, because I think it's important. Because if you make communication with a club on the third league on England to bring a player, and after you not make communication with the SATU clubs, I think it's not a good example. But okay, let's focus on the match tomorrow. I think this is more important, and I hope that our supporters can support us since the first minute until the end, because it's going to be a very tough game, and the importance of them to bring extra energy, it's very important on a tough match that we're going to have today. Saya kira ini adalah kebanggaan buat kita bahwa mereka bisa dipanggil, dan saya senang dengan pemanggilan mereka, dan saya berharap kedepannya ada lagi pemain-pemain kita yang dipanggil untuk memang berkontribusi di timnas. Tapi kita akan fokus ke pertandingan untuk besok. Nanti apa yang terjadi setelah pertandingan kita lihat saja. Belum bisa berpikir sampai sejauh itu. Fokus kita hanya fokus kita untuk pertandingan saja dulu. Dan terkait kebagian coach, beliau menyampaikan bahwa beliau juga happy, senang bahwa Yanche dipanggil pertama kalinya ke timnas.
Yakob dan Sananta dipanggil kembali dan Zaki dipanggil dari 20. Artinya ini adalah sinyal bagi kita bahwa klub PSM Makassar atau tim yang bekerja di sini, staf pelatihan dan semua yang ada dalam klub bekerja dengan baik, bahwa kita memang mengembangkan pemain-pemain tersebut. Dan namun saya mungkin berharap untuk kedepannya, untuk musim depan, tolong jangan buat terlalu banyak training camp yang mana pelatih klub sendiri pun tidak bisa mengetahui perkembangan dari pemain-pemain mereka. Padahal klub lah yang mengembangkan pemain-pemain di dalam klub tersebut. Tapi ini hanya opini saya, pikiran saya yang mereka putuskan di sana, kita harus ikuti. Dan kalian bisa lihat contohnya pada saat saya hadir atau berada di Indonesia pertama kalinya, saya tidak bisa melihat beberapa pemain yang pada saat itu memang menjalani TC yang sangat lama dengan tim nasional, contoh Rafli, Edgar Amping dan Ricky Pratama. Sekarang mereka berada di mana? Apakah itu yang disebut dengan pengembangan? Pada saat itu mereka berada terlalu lama di timnas dan kita tidak bisa lihat mereka. Dan saya berharap mereka tidak memanggil pemain untuk training camp saja dengan alasan training camp di tanggal-tanggal di luar daripada FIFA agenda. Dan ini tidak terjadi di negara-negara yang sepak bolanya sudah berkembang. Kita kembali ke pertandingan. Terkait pertandingan besok, coach menekankan bahwa besok itu adalah pertandingan yang sulit bagi kita dan pertandingan ini penting bagi kita, dan kita akan membutuhkan dukungan dari supporter-supporter kita. Dengan jadwal yang kita jalani, saya kira ekstra energi yang diberikan oleh supporter-supporter kita akan sangat membantu kita besok. Yes, it's true. I start to say that last 10 matches they win 8, so they have Bagus players, foreign and local, and they have a Bagus team. About the player that cannot play from our side, we must respect the decision of the referee. But after, I want to see also in the other clubs when happen these kind of things. I want to see. Because we have a good example, we played before with Persicaba. I don't have nothing against Persicaba, but see, when it was penalty, we wait 3 minutes to make the penalty, to score the goal. Why? Go to see the video. See, there is one player, I don't remember the name and the number, but see what he do. Maybe on video, normal video you don't have, but if you want, I can load a video from our club. See the difference. This guy take a green cartoon, and our player take a card and use me the ball. Was not our player. Come on, number 32 must have a card. So it's going to be a very tough game because all the players are important, but we just can play with 11. So there is going to be another player replacing him, and I hope that him and the others can make a good job. And for this happen, tomorrow is very important that our supporters come to support us. Sendiri dengan mengatakan bahwa 10 pertandingan terakhir mereka, 8 diantaranya mereka menangkan. Mereka adalah tim yang bagus, punya pemain-pemain bagus, squad yang bagus, lokal maupun asing. Dan ya, apa yang kita bisa lakukan adalah memang menyiapkan pemain-pemain kita untuk besok. Memang kita tidak bisa menggunakan salah satu dari pemain kita. Anda sebutkan tadi, kita harus hargai keputusan wasit, tapi coba lihat apakah hal ini juga dilakukan atau diterapkan kepada klub-klub lain. Contoh yang paling dekat yang kita bisa ambil adalah pada saat pertandingan lawan Persikabu. Pada saat Sananta kita diberikan hadiah penalti dan Sananta ingin mengambil penaltinya. Lihat apa yang terjadi di video. Saya kira kita harus menunggu sampai 3 menit untuk Sananta memang bisa mengeksekusi penaltinya. Kalau memang ini tidak ditayangkan di full match dari
broadcaster, saya bisa pinjamkan videonya berapa lama yang betul kita menunggu di lapangan pada saat itu. Jadi kalian coba lihat apakah hal ini adalah standar ganda di sini. Saya perlu tanyakan bahwa jangan cuma diperlakukan kepada kita. Jadi tolong lihat video tersebut, dan belum lagi pelanggaran dari 32 harusnya dia menerima kartu kuning. Kartu merah. 32 need to get medal. Ya, harusnya dia, Social media, the mistake that card was your ya harusnya dia mendapatkan for the player of Persical mistake. I give example of the behavior. Ya, harusnya pemain yang melakukan protes keras ini juga mendapatkan treatment yang sama, dan juga pada saat pelanggaran yang diberikan oleh wasit, kalian bisa lihat videonya dengan jelas siapa yang melakukan pelanggaran ini dan pelanggaran yang harusnya diberikan hukuman apa ini. Dan tapi kembali lagi ke pertandingan, bahwa pertandingan besok akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kita. Meskipun kita tidak bisa memainkan satu pemain, tapi pemain lain akan siap untuk bermain di situ. Kita akan punya 11 pemain lawan 11 pemain mereka, dan mereka kita akan siapkan dengan baik. Oke, terima kasih Coach, terima kasih Yuni, terima kasih. Demikian 5 kita.